Ibara bayanga minita ko so pusa ne meso ben ben aterati limota tkunga na tiba kota sangote tila kusnanga tikodo ibara la ko etena na zone gagona ti asangoso i otanso et ki asayati akota litsa sangona molongoni okona oko ikizianga ti akota ti asangoso ti fanala et ke biri si na batati voili si a benek bia souci o tag biati kodo ato ala titene ala gwe ala bembendo ti bana leta la na pekoti aiti ngangu susi asinambege ti seseti boali susi ambine azu swake azu ti shoni be Sara ayeti baleka si a bimbeto mingi na beti amongi ti kodo so akila wona mbege ni kandal si biati kodo ato agbenek bia so ti tene ala gwe ala pika patara na ngala de beti amongi ti kodo so ti faso lo ikenduru la ko na tereta la telo mu mboko na la na yati ay ngwe so si ala ike onda fadeki wa sauda ginati a useka pati a sanguti ngana mbageti fanala Ungoti amaseka ke bani so ala ikinati collectif tsala souci ala bombini molongola ndapele souci ala gwe ala mumbini mbeti na koje belegba Felix Mulu ndani aiketi tene ala Fabi Betsala na kuta sikodola nduteneti aiti bali souci aike yangi akodoti be Afrika la ndembeso lo baliti asanguni ko la fadeso eke kirtene ipasura yana molongon okona oko Tifanu Seni Ibarala ikizangati asanguso na mbegeti yango ti biati fanala biati kodo fose archange toadera angbala koti yamba na kubuti lo ala so aike alembiso na kodo wanende tene ala gana kodo ti be Afrika tinga sango mbrimbula doni fade wago singati so ki Karin Estel Mazumoko aike vurune sauda legeti limoti Freddy Sebut Uselango chi matanga chi alembe na kodo chi be Afrika mbrimbi na bagi chi lando chi pia so ungo chala kwe usio ankafa pulele ambeti so afabiani ala limiti sa kusala ntonga na alembe na kodo chi be Afrika bia chi kodro ayamba okona oko ambeti so kuzuni aike lembe chi kodro chi Malaisie so aike para Ayub Omar sondo chi lango chula kina Kinshasa pakara Leonardo Eureke Limonta Johannes Sochi Kodose Cuba sondo chilango chula kina Kinshasa yapakara Zoé Alexandra War chi Kodochi Grande-Bretagne sondo chilango chula kina Kinshasa nga na lembe chi Kodose chi Uganda pakara Kalisa Farid sondo chilango chulo lakwe aike gina Kinshasa bango do chi biachi kodron aike tisarasi atenenti ningo sungu maboko na pobo chi Kodochi be Afrika nga na akodo wandi akiri amai a onchi kozuni dali kwa chima boko na maboko maingochi konomi njoni duchichi azo unga na maingochi ayechi andara na pupochi a kodroso e dabecha la songo na mupasa na biachi kodochi pika liso okona alembeso si yongo na nduzu abendere chi akodoso okona okonga na chi kodochi be Afrika afaso biani ala tonda chi kusala chi lembeshala na kodochi be Afrika awe Tonati suite fadena ti akota sangoso giawa ungoti amasika so ikinati collectif tsala so nangati muzu France atene collectif des jeunes patriotes centrafricains en abrégé CJPC à la Sara la sumine kota bongo molongo souci à la gwe à la mou mini mbeti so na muzu France atene memorandum na koje belegbe Felix Mulu ndati mungo mbetiso eketene ala Fabi Betsala na kota su kodona ndoti ayeti bali susi ayekesi na yati alangu su na yati kodoti be Afrika ikizilegi na Gladys Ngaseni moti mune sango landoni na kozongonga tinda pelele ala so abumbi tereti ala na landoti 20,000 places bandera na maboko na tene na ndoni ti siriri bumbingo tereso ayeke bumbiti amasekati kundu so airini nanga ti munju franzi jeune patriote centrafricain so amunga nguti ala na legeti cohésion sociale teneti bumbingo oko nga na mungo maboko na aturugu ti kodo ti be Afrika nga teneti siriri na be Afrika kota mama teneti tambula so aeke mungo mbeti wala memorandum na mokonzi ti ngurubia Felix Mulu beti so afabi beti amasekati na mungo maboko ti ala teneti siriri na be Afrika
nenge tisokwe ala lulu ala boni kantala so akani collectif ti ajeu patriote ti pep so ati karaito abisi ala maizo ake sinapodoti laeta nangoso so ati fori ati ususu ati digiti dikoloti ati tumba ìgbésí sọ́nà dáná ní àbẹ̀ ìgbésí tí wọ́n lọ sàwọn ní àgbẹ̀ ọtí kọ̀ọ̀lọ́. Ìdá àyíṣọ́lá tó kú lábẹ́ ìdúgbò ọ̀hún àti ìmú àbútí pẹ́ àbútí ìdájí kọ̀ọ̀lọ́ àgbẹ̀. Ìsára kò sára sí síríà àkàrà kọ̀ọ̀lọ́tì. Ìgbé tẹ̀mẹ̀dáná là ìràngbọ́ ìṣó ọ̀rọ̀ máa fi sára tó dákú sára. Sebenarnya dulu ada keberanian ambil kerja kena buali, apa posisi buali, itu salah pandang banget. Jadi kalau posisi begitu ada apa, ambil vercel, kalau mana itu kalau itu nih, aku apa lah, Zazu, teman-teman, moi, anda buat itu kan, anda susu, kita kan ada dalam. Akan sini, kalau ada sesuatu, ada apa, anda susu. Di bawah pasti nanti kau berusaha beli. Di orang yang tahu, mama, ni ada apa pasti. Àwọn ìsọ̀rọ̀ ìgbì tó tútù àti kílẹ̀ yàtọ̀ àti sọ̀lẹ́ ìsọ. Àtẹ̀sọ̀dé àlójọ́ àti tàtọ́rọ̀ lọ́dọ́ àpòtò tí kẹ̀kẹ́ tàtọ́ àpòtò tó gbọ̀rọ̀ mọ́ tí kẹ̀kẹ́ káyà níbi àti aṣọ́jọ́ àpòtò tí ká. Lẹ́gbàtọ̀ ìkí àtọ́rọ̀ là sí là níbi láàzàpá àpátálà àpátá síwá pẹ́ àpátá kẹ̀kẹ́ àpátá gbọ́ àpátá ká. Tambula so amulege na awabe Afrika ti gunganganga duti ngondo oko na maingo ti kodro. Imbala konati ya sangoti kodoti fana la gbenin biaswa batenti denko buze na kodoti bi Afrika yambala suna kubuti lulembe tseseti kodoti Uganda so aike pakara kalisa Farid Machonk so lugati pika patara na gbenin biala ndotenti akusati mboko na mboko ikizleke na tene alama gbenin biala sigingo na la pikoti pikango patara so. Lasungora limbe ti kodotu Uganda subiri lomu mbiti sosi biati kotu Uganda atokwalo nateti biati kodoti professeur Fusa Kontodera lokati bambi senge pepe tenti zarati biati kodotu Uganda titene ala alegiti songo na popotina la tisasi kwati dengo buze nati maingo ti kusarati ekonomia mai kodoti nala c'est le gars qui fa bibe tulonga qui va zala ti kodrotu titene ibumi tereti nga na kwaso simbikisala to na bien que son banda de liti dengo pouze na ti maingo tando kwa so ça c'est mo so kodoti ko na uzu si pika patala mingi na lo fa so fa de le picopateur betiko do satana mingi na doni si le ngati tene le walambiko zoni si et qu'il est cané gratimene kusa su ki goni na bagatu gandaka le picopateur na itati sokati tene iba na legi siringu tene i matere ti maingo ti kodoto akodro seni na giti kusati maboko na boko legi wadengo yaka ti kango kumba na legi nene ndeti tene moso ta kodju sekwe agona uzu ngati betime keso vraiment le kananzara ti sala si kusala ti maingo na legeti dengo buze na kusala ndende so alimbi sasi kodroti na kodroti Uganda ambala kweti sala kwa mwinga na bagita turugu kodroti Uganda na kodroti sala kwa mingi we mesi so fasola yeti tene igo na bagiti ekonomi ti sala si na legeti nzena kusala ndende ti maingo ta kota kwa legeti dengo buze alimbi mai na popoti na kodroti Uganda.
Beni Sangoti Kodona Ketiso, Bumbiso Sakusa Betile Tapeswanga Timuzo, Angela Tene, World Action Foundation, na legeti a kusala tilo amula sula ndoko benek beso bateneti seni amila bakuru sosi a bateneti bango yati meneti ala so aiki na kobela so aiki menek bakuru sosi aiki mo de pasa ndoko benek beso tene lo bayati ameneti azo iona teneti a kobela ndende sosi aiki na kodroti be Afrika matagana tufade na beleti benek baniso aiki wanga Pierre Somse ganala so a ganereti ndokwa so avec seseti Canada sonalini avec wanganga anyarna Rajataratinam sosi ala mufade a bakuruso et zlegena Gédéon famille Timone Sango da legeti limoti José Kobo na pekoti ikango patara ngana tisangondo ti Kojumamati Be Afrika wobia tina Marguerite Touadéra na mbeni bumbi so aike na gbele leta pepe ti kodro wande so nduru irina eke waf ti kodro ti Canada ala gana gbata ti bongi si gbenyo bia so eke batene ti seni na Be Afrika awara terena ala si ala mo amena gba so ungoni aike baluku tongana aye ti bango wana tere ti zo wara thermomètre ifana ala so agbaso ala mu wara thermomètre so aike mulegena ala so eke sara kusala ti seni na teretia zo ti mu atonga ngana ti sara akwatala si ala lingbi ti wara tere na a zo ti kobela so pepe na peko ti so gbenyo bia ti seni awara agbaso lo fatene ti beti longa lo mu singila na ala so lo ba ala tonga na a partenaire ti lo beti bien angia mingi swa itaso aga na iriti meni ndoti kwa ti ben lotikiki swa iri nexura international swa la gana ti sangondo ti obia tina Marguerite so ala gati tene ala pika patrana lo peko ti sangondo ti tene ala mu maboko na kodroti donc pekoti ti sangondo ti matina si ala gabambi ala fa nzara ti ala ti tene ala muna yi maboko na kodro ti na ti bira tene ti Ebola ina nda preso ala gana yi mingi me kota yi mingi ake iso iri thermoflash ake yi ti mungo wa ti tere ti azo soit il a un thermoflash soit que une machine sous mu gubungo si mu muna wati teretizo si muna température a grandi na i balo ku toi que vraiment kuta mingi la ni que ni balo ku la si comment ti sarna quoi soit garando ti bali ku so na di ko so a que muna i lengeti gwe ti sara quoi ande onde ti so que zana ya ti a hôpital ti zana amenando so azo que cuida mingi tena ipembenando na katikati ti kodro ti ngo aussi na RDC ifana ala so donyo bia so abatene ti seni awara agbaso lo fa mu singila ti lo ngalo tene ayeke ngban gina legeti agba balu okuso pepe me ayeke ti lo ngana ti a fonu ti kusala kwe ti sara kwe si awa Be Afrika na ndoti sesiti Be Afrika awara nzoni ti agbaso Sangoti Kodola Koti Farla Benebeso Banga Teneti Madame Bettina Dasinda Gigi Jean Laurent Samagala Yamba La Sungana Kubutilo Kota Lebisi City France na Kodonti Bafrika so avec Bruno Foucher puis kama patarati Benek Biana Geneti lo lutin Bombula ndo Teneti Kusatso Mboko na Mboko la ndo Teneti Madame Bettina Dasinda Gigi na Poti Kodonti Be Afrika Ngana City France ikizile gena Nuela Agubeyo Timoni Sango da Legeti Limoti Cheryl Malimbasa ifana la so limoni aike nduru pepeti ki warani na ngati muzu fronze nga ndokwa benek baso a bateneti ayesusi a ngorozo na legeti mungo mboko ti bumbendo gigi susi a bateneti maingo so nduru erini aike punu na legeti defango ngiza ti sanduku niza so irina tene fond vert tenti climat alekir la somni kapati dango da ndugerati akusala so a bateneti zango na sesilati dango ando tenti a biongo gerati akusa la tenti ngusa kuse basa ndo mene ngusa kusa moni balu senota matanga no fadena nda plili so na gbeleti
le solo ganereti benik bien sou aike wato kwa lando teneti aiso angorozo so aike Martin Diki Vianney Bofo ngana Alve Bambare ndalti asango warengo tere laso na ando kwa chilita sosi ya kisara kusala mingi na ndoti aiso angoro i ngana abumbi sosi ya kisara kusala na betili tapepe na bumbi ti a societe civili sosi ya kisara kusala la kwa na ndoti aiso angoro i ngana ala sosi aike awandara si na ala sosi ya kimuma boko na nguru bia sosi ya kibatene che aiso angoro na i ala duti laso titene ala gbuli ti ala na yati buku so si ala limbi titene ala batonga na bukuni aike na legeni fade ala yeda titene amu bukuso na ngurubia so abatene ti aiso nguru i titene lo sarna kwa nga logi na apata ti sara kwa tene ti aiso anguru i mbiti so si iga ti sara iso ina tene validation ni a irini na ngati munzu France a tene plan stratégique opérationnel de lutte contre le changement climatique voilà PSOC. Alors, à Kembeni, beaucoup aussi, à Kemulege, Nangurubia, si Kodroti, si Zanasi, si Ambena Ngobo, si Alimbiti, et de Kodroti, le Tiribira, na Teneta, aussi, à qui bien, voilà, changement climatique. Et il y a ce changement climatique, à Kembeni, Balé, aussi, à Kodroti, Douni, à Mobimba, Kwe, à qui confronté Nani, et puis, Kodroti, B Afrikanga. Donc, à qualité soit ngouri voilà changement climatique à qui kangumingi nando ambena secteur ceci à qui tonga na secteur ti batango nyama secteur ti fangoyaka secteur ti énergie à qui vraiment important ti tene izana sisi mbeni ngobo ceci à limbiti mulegi na kodoti be Africa ti tene le tiribira na teneta ceci à qui bien na kodoti soit yana tene changement climatique conférence aussi de quoi fond vert à mouteti pour ça qui 1 million de dollars à qui mbeni conférence aussi à qui mulegi na iti tene ileke gereti am beaucoup ceci à libiti mulegi ande na kodoti ti tiribira na iso yana tene changement climatique nireti fanale tene aike ndokwa ti fond vert ti climat si le lalo mu conférence aussi à kesara na kusara so si fanala so koforoni aike kutu oko chingiza sosi aketambula na koroti Amerika si amulege na abumbiso titene ala sara kusara so si document so biani alimbiti bagigi timungangu na ngurubia titene do sana kwa souriez quand même. Na sangoti dans a partie fanala wakwati zapa so aike no wale de monga ya mula so mbata ti le temps na archevêque protestant na doti kodroti Afrika matanga na tu fali na poso na mbegeti ndo kwati tenga na yango de denguso aike ledger plaza na bata ti vongi na gbeleti ala so aike wakwati zapanga na wa mabe si aduti fade na yati ngwiso junior malavo ngana role mande kuzu aike pasura ni sangula ndoni Ibugereta la teneti a masini a sarangangu na iba eke gilandoti sangusi a kojo kapati a sanguti a unziawe eke gufadisu na use kapati a sanguni. Na usekapati asango ti fanala tonsu fade tena liti asango ti gawana pekoti ayeti gingo beso si asinambege di sisiti buali susi bimbe to na beta mulengeti kodoso aikinambege nika si beti kodofo se archange toadira ato ambine agbine bia utati tene ala gweka na terati amulengeti kodoso tene ala gwe ala bana leta la mbrembu aisusi apase kasi ala limbi tene ala mungamini moboko na legeti kofonga na yeti tengo na mulengeti kodoso si ala ike dema na pekoti bale susi asika sonalini si tamblati kwa so eke benegbe susi abatele timu kusala tiati kodoso eke Bruno yapande suna tereti pe moke wa fomba le so eke Josiane Lina bima kasui kana le solo eke batele ti c'est du tiati kodoso eke bienvenue zo coin aduti misambla ti tene la kuso ayapuna la ala ngazoni eke zligi na tene ala masangoda
kanga legi na usu na legi chipikango patara ko jonisi agaye chikiriki aikenda chipimbango tombela chikwasosi beno biaso abatene chi ya chikodro na aita chiloso agoda chimupeko chilo agoda chipika patara na kota melinge chikodro so ekisala kusala na ireti leta nga na laso alaike amokonzi chi ya bumbindende agoda chipika patara na yachi ndokwa merichi bwali na tereti meza beno bia abandole na le na azusu kwe agada na yachi chisangondoso chiba na ligi wasi ala limbi chileke agerecha ye sisiriri na senda alezo akiri biani na yachi bavaka chibwali na pekoti ayeti ngangu wala ususo ati na yachi bavaka soka na munga sobia chikoro muna yi bi na ministère sécurité publique intérieure ngana le action humanitaire bi chikoro muna chitene deson fade chitene iga ijuchinduru na itaso yechingangwa sinala legi chikpaleso asilani akembeni yeso alondo yongoro siagasine ya chikoroge kapati kusala so ambagi na dachi meri pepe ala godachi gwendulu na terecha zusu ayeti ngangu agodachi wara ala na pekoti ayeso asika ya chikoro atene niye kangi encore mbeni pepe niye esprit vengeance apeton na mbeni palasi legi chi justice ake wa legi chi mango terena pocha mlenge chikoro ake na irasura na legi chi tenenti sécurité chala na legi chi tenenti duchingo chala na beko isartena la kozoni agbeno biaso ala godachi gwen na yachi bavakaso ereni aike mayanga cadre na sewaso yechingangu asina ala na pekoni ala godachi gwen na yachi vakaso ereni mbakamanja Chipika patara na awabe Afrika so aike sombela nzapati misilmi wala ambororo so agodachi sala yeti ngangu na terecha na pekocha yeti usu so achika iganduru na population na lege chikete koforoso iwara imunala na erchi biachi koro na ala musingira na imingi na la tene ikiri tona isi musingira chala na biachi koro na karangia na betso ima na enga chamnenge chikoro ni kweso siri akira we na mango tere akiri biako we na mara yeso asiso akira kesi beni pepe ti benyo biaso abatene ti siriri na ya chikodro lo munga ngweso ti tene na ala so aeke anda amilinge chikodro ti tene ala tetere ala fatere na popochala leta aeke sala kusala chilo na ala so aeke zama mboko chala na pekoti yeso kotambeti aeke pika katechala andi mon petit, tu es encore comme un réfugié, voilà, déplacé, natif, pour que quand tu m'en fais. Tu as encore un petit gué, à quel bord tu es, à quel gars encore, ni récupération, et pas que tu as une journée, ni là, ni ton ami, de sécurité, ni rassurel, à tout le monde, ça t'es gué. Faka, gendarmerie, dans la police, à qui n'a pas gagné, pas gagné. Kouatala, ce gouvernement te parle à que tu te rends à Benendo, tu bats 7 outils, tu as mis tu condom, quoi? Mais qui est mitene? Faka, policier, la gendarme, ça t'es gay, à la gare, tu bats 7 outils, tu as mis tu condom, quoi? À la salle en béton. À la qui na notala ikeba to na ye papa de so na pepe ti bot mo tere ti akwasi tene amu obo ta le ka ta tala ala so ka ta location ikeba le ni wala ni tira ki ta patrouille akita a présumé auteur ala so ko ta ke ta futi ti gana tumba ti gana kangi a tuwo so tege ko ta ke tene azaba kwa kuta marazu kwa so tashona ngi tikodro to tigana tumba tigana kangi na tikodro en kwetene ti siriri na ya tikodro ti bwali awabe Afrika so yeti ngangu asinala agoda ti wara beni mungo mamboko bino biaso abatene ti mungo mamboko na zoso aeke na ya ti yeti ngangu logoda ti muyanga na ala so amu pekoti lo ba place ako si ala limbi ti goda ti kangbi agbaso logoda ti ganani ti tene amu mamboko na awabe Afrika so yeti ngangu awara laka aso iga mamboko ti singa ya chukoto tene niga na ndina kiti ti tene mu mamboko na aita si iga na kita asapcha laso kita ingwa sembeo na kita bongo tene kita mibungu ngiasi beti mingangu na ndosi biasi kodo na yesu lo saga na sadi eke na yati vundu
yeso logalo sara quand même le zivunduti iwaraleti tawanchi tenivo qu'on avait kenami ngiti ate ikir na le merci donc on a zwa grisamo là le petit yoro maboko tilo na mwape mais to zwa yoro maboko na mo donc ça veut dire que le grisamo mwape merci na biati kodon na yeso le toka si mamati Josiane Gana si unda gina gouvernement et puis unda na atugugu ti kontroti ti tena bando na ndoti si petit teni tuti na siriri ati so passer na boali so encore petit passer ape ipirier ngangu mingi gangoti ala ni so ala muna yiso merci to na jo agirisa mape agirisa melingeti la pe merci na japa il faut unda na siriri unda na japa na ita a population japa muna ina kanango beto na ambeni sa ke passer so ipe ja beti na ndoni ape ja ala muna ikumba merci na ala Yisala muloro iyo alagage bo atefaso ina plati lango ape tambi la ti kusala so biati kodro atoka na yati kodro ti boali aeke ti faso lo eke nduru na tereti awabe Afrika so abinazu angbati sala yeti ngangu na tereta si lo eke sara kweti tene sirigi dutingo ako ngana sinda lezo akiri na yati kodro ti boali bian